Beshun Thobela tše ke ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg gomme dihloko tša tšona ke tše. There is a new political environment also in our country following the May 2024 elections. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re mokgatlo o itlama go kaonafatša boleng bja ditirelo le maikarabelo a mmušo ka mafapeng ka moka. O tšweleditše se polelongkgolo ya ANC ya January 8 ka Khayelitsha pejana Lehono. Beshun Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o šomišitše moketeko wa mongwaga wa January 8 go kgalema bao ba solago mmušo wa botee bja bosetšhaba ka la gore ke majelathoko. Nakong ya ge fa polelo pele ga diketekete tša maloko a mokgatlo ka Khayelitsha, mopresidente wa ANC o ipeleditše go se boka go se šollane. ANC le SACP di tla swara kopano kgweding ye go leka go rarolla dikgohlano magareng ga mekgatlo ye ka bobedi. Komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya ANC ile ya begela maloko le bathekgi ba yona ka dipoelo tša dikgetho tša la 29 ka Mopitlo. Polelong ya gagwe, mopresidente wa mokgatlo Cyril Ramaphosa o gateletše gore maemo a dipolotiki ka Afrika Borwa a fetogile. There is a new political environment also in our country following the May 2024 elections. Your movement, the African National Congress, is no longer in the majority in parliament to form government on its own. Ramaphosa o bušitše a gatelela botee bja kgorano ya semphato sa boraro seo se ile go sa šwalalana le go fokola mengwaga-ngwaga. Sephetho sa SACP sa go tsenela dikgetho le sona se ferihlile dithulano. The alliance has been put together in struggle by the sweat and the blood of our people. It is therefore important that this alliance must remain united. Mopresidente wa ANC o tiišeditše gore melawana ya mokgatlo ga se a fetoga fela ka lebaka la kgato ya maano a go šoma le manaba. Bacinga ukuthi sesishintshile. We are no longer the ANC of old. We remain the African National Congress with our principles. Mopresidente o ile a romela temošo e maatla go bao ba leka go aroganya mokgatlo ka nepo ya go ikgola. ANC ile kotše mešomo yeo e phethilego ke komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ga e sa le go tloga conferenceng ya dikgetho ya 2022. Badudi ba ka leboa la Bloemfontein ba re go se tsene seemo ka bogare ga masepala wa Mangaung tabeng ya go ama lefelo la go lahlela matlakala go tšwela pele go ama gampe maemo a maphelo a bona. Ba re badudi ba fao bao ba sego molaong bao ba šomišago dikgeregere tšeo di lahlilwego fao ba hlola kgabo ya mollo ka dikgwerekgwere tše kotsi tšeo di hlolago mmuši o bogale o sa kgotlelegego bonolo. Badudi bao ba tshwenyegilego ba ipiletša gore go tswalelwe ga lefelo leo la matlakala goba go lebane le letsogo la molao. Batho ba seswai ba bolailwe nakong ya ge ba thuntšhwa ka lekeišeneng la Pinar ka Mpumalanga. Mothuntšho wo o diregetše ka ntle ga taverne maseng a Mokibelo. Batho ba tshela ba hlokagetše le semetseng mola ba babedi ba hlokagetše bookelong. Maphodisa a nyakišiša seo se hlohleleditšego polao yeo. Batho ba seswai ba bolailwa ga sehlogo go thwe dikoloi tše pedi di ile tša tsena ka gare ga taverne ye gomme go a latela go thuntšhwa magareng ga banamedi ba dikoloi tšeo. Tiragalo ye e tšhošitše badudi ba mo. O re dipelo tša rena di bohloko ge o nagana gore motho o sa tšwele gomme o tla boa. Re hlwa re di kwa ditiragalo tše bjalo efela re be re sa nagane gore e tla re hlagela. A se la mathomo tiragalo ya masetlapelo e hlaga lefelong le. Ka kgwedi ya Manthole go ile go a thuntšhwa le go bolawa motho taveneng ye. O re batho ba ka no bolela ka tseleo ba ratago efela e bjalo yona e re tlabile e sa le papa a bula kgwebo ye mengwaga ya go fete 40. Dithunya tšeo di šomišitšwego mothuntšhanong di sa nyametše.
maphodisa a tšere basadi ba babedi go ba gadika ka dipotšišo. The circumstances surrounding this incident is still under investigation, as well as the motive. So we are doing our best. There is a team that has immediately been assembled to investigate this incident with the hope to get the details of what has occurred. Ga bjale ga go a swerego, maphodisa a ipileditše go maloko a setšhaba go tla go bona ge e ba go na le seo ba se tsebago. Union ya baoki Hospesa e re baoki ba babedi bao ba thupilwego le go katwa ka tleliniking ya Gatšhwene gaufi le Leboakgomo ka provinseng ya Limpopo ba sa amilwe gampo ke tiragalo yeo. Hospesa e re e boledišane le baoki bao go latela tiragalo ya go garola matswalo ya bošegong bja Labono. Kgoro ya maphelo e re tleliniki e tla dula e tswaletšwe mo mafelong a beke ye. Union ya baoki Hospesa e boledišane le baoki bao ka bobedi go latela go thupja le go kata ga bona ka tleliniking. Union e re baoki bao ba ile ba ngwalela kgoro ya maphelo go ngongorega ka magato a tšhireletšo ka tleliniking yeo e fela dilo tša bona a senka tša sekegelwa tsebe. Baoki bao ga bjalo ba fiwa thušo ya kalafi le ya thoba matswalo. They've tried to reach out to management about this incident in a form of a grievance, and that grievance was not responded to up until today. So they are angry, traumatized at the very same time. Go ya le ka Union kgoro e palwetše ke go phetagatša magato a tšhireletšo go ralla le tleliniki yeo ka ge ya ba ditirelo tša diiri tše 24. Le ge Union e se kgahlanong le sephetho sa kgoro ya maphelo sa go bula ditleliniki diiri tše 24 e rometše dingwala pele ga kgoro tsheko ya bašomi go epelaetša ka sephetho seo. Kgoro e re šoma go tee le Union tabeng ya go bulwa ga ditleliniki diiri tše 24. At no point do we open a clinic for 24 hours without necessarily consulting with the unions. In all clinics that we open for 24 hours, even yourself as a media, if you have attended some of those, you would have realized that we will be working side by side with the unions to show that we are in agreement and unison with them. Balwetši bao ba hlokago thušo tleliniking ya Gatšhwene ba bušetšwa morago. Tleliniki ye ke engwe ya tše 240 tšeo di kgethilwego gore di tla bulwa diiri tše 24. Mmušo wa rena o swantse gore tleliniki ka gore ke maphelo a rena o bee di-security tše e le gore di matlafaditšwe gore dio tša mohuto ga di direga di kgone go šireletšega ande ba dira dinokwane bo šula jokwe ba kgone go hwetšega. Makala a tšhireletšo ka provinseng a ipileditše go kgoro ya maphelo go matlafatša magato a tšhireletšo ka ditheong tša maphelo. More security officers must be hired, more especially for night shift, to ensure backup in a dangerous situation. Regular police patrol should patrol more often at night. Maphodisa a sa le lesolong la go lota mehlala ya bagononelwa. Pagešo tema ya rena e felela mo gomme ba sehlopha sa ditaba tša gopela go ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgatago tema bjalo ka Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp, go YouTube dikgatišo tša rena di gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go SABC Lehae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.